ndabasuhuje. Tugiye gukurikirana indirimbo y'umushagiriro, dufatanye mukurikirana uburyo iyo mbyino ibyinwa. Tugiye gutangira ku kirenge cya mbere, nitukirangiza dukurikizaho icya kabiri n'icya gatatu. Tugiye gutangira rero mukurikirane, murebe uburyo iyo mbyino ibyinwa, mukurikirane ibirenge, umubyimba, amaboko ndetse n'uburyo amaguru bayakurikirana. Ubwo rero umushagiro wacu tugiye kutangira, tubanza akaguru k'indyo, tugakurikizaho akaguru k'imoso. Noneho uko uterura akaguru k'indyo usimburanya n'aka k'ibumoso, ni nako ugenda ukoresha umubyimba wacu, ni nako ugenda ujyanisha n'amaboko, ni nako ugenda iburyo ibumoso kw'ijosi, kandi ari nako dukoresha isura mu buryo bwo gucya tunaseka. Dutangire rero dukurikirane murebe. Twatangiye rimwe, kabiri, rimwe. Iki ni ikirenge cya mbere dutangiyeho, ko wa mubyimba nababwiraga tugenda tuhakoresha mu mayunguyungu, ari nako n'amaboko agenda akoreshwa, n'ijosi twikebuka ahantu hose, kandi hakabaho kwiyoroshya. Mworoshye amaboko, ingingo y'amaboko nayo ugenda uyasumbanya, ubanza akaboko k'indyo ugakurikiza ak'imoso, ari nako ukoresha ijosi. Twagiye kubibona, ari nako ukoresha n'umubyimba wacu. Tugiye gutangira intambwe yacu ya kabiri, umuhurikiro. Nayo turayibyina kwa kundi, dutangiza akaguru k'indyo n'amaboko bigendanye. Dukurikize ikirenge neza uko tugishyira hasi, amaboko mureba uburyo amaboko asumana. Ari nako n'ijosi murikoresha. Ari nako museka. Kubereka intambwe ya gatatu. Twatangiye kwa kundi n'ubundi dutangirira iburyo, tugakurikizaho ibumoso n'amaboko. Ino ntambwe ya gatatu aho itandukaniye n'izindi, nuko yo usuma uza imbere, n'amaboko ari nako uyoroshya. Uko ndi kugenda nkurikiranye intambwe n'ibirenge. Iyi niyo ntambwe rero yacu ya gatatu.
gukurikirana intambwe yacu ya kane umushagiriro amaze kubyina. Nkurikire urebe kwa kundi turi bwongere tugatangiza cya kirenge cy'iburyo. Ugiye kubyina igihe cyose uzatangirira ku kirenge cy'iburyo ukurikizeho imoso. Tugiye rero kugikora. Icya kane ni ukunyereza ku ruhande, ari nako ujyana umubyimba n'amaboko n'intugu ndetse na bya josi ababwiye kwireba, ari nako useka. Intugu n'amaboko kandi biba bijyanye n'umubyimba. Bagiye intugu ziba zisa nkaho zegeranye kandi zoroshye, n'amaboko ugasa nkaho yegeranye ariko asumbana atareshya. N'ijosi nibyo biguha kujyana ijosi nk'umusaya, bikaguha kubona umubyimba wawe. N'ikirenge kandi urakizamura ugasa nkaho ukwetuye akaguru ukanikebuka. Wikebuka uturutse ku rutugu, ari nako n'ikirenge ugasa nkaho wisumbukuruye, ari nako wireba n'ibirenge byawe. Nababwiye yuko amaboko uri kubyina umushagiriro uba usa nkaho wikwedura, ukagaragaza umubyimba ndetse n'amaboko. Amaboko yacu rero tuyajyana asa naho atareshya, arasumbana. Kumwe kuba guhinnye kurambuye, ukundi nako guhinnye mu buryo buri hasi ya kwa kundi. Mu kugaruka nabwo urongera ukazamura akahano k'ibumoso, ak'indyo nako kakaba gahinnye mu buryo bwo kugira ngo niwireba urutugu ubashe kujyana nabyo, ariko n'ikirenge kijyana nabyo. Aya ni amaboko uyajyana mu buryo bwo kuba yoroshye kandi atareshya, asumbana. Noneho iki gihimba nacyo kigomba kuba cyoroshye kandi gisa nkaho gihese, kikaba gihese ku buryo iyo wirebye wireba uhereye ku rutugu cy'igihimba cyo hasi. Nibwo ubyina umushagiriro wireba ariko kwikunda. Kandi ikindi ugomba kuba ukeye no mu maso hakeye. Ibumoso ukagaruka iburyo, ugahindukira ibumoso, iburyo, ibumoso. Mwibuke ko iki ngiki ari cyo cya nyuma gisoza umushayayo wacu. Ugahita
duhuza bya bice byose twagiyemo, tukagaruka duteze amaboko. Amaboko ugenda uyamanura gake gake, ari nako asumbana muri bwa buryo nababwiye. Ubusuma ukagaruka ugasa n'uciye bugufi, ukongera ugasuma, ukahina amaboko usa n'uca bugufi, ukagaruka ku rundi ruhande rw'iburyo, ukongera ukaza mu ruhande rw'ibumoso, ubuhindukira tugiye gutangira intambwe yacu ya gatanu isoza umushagiriro. Ukurikirane neza muri ukuntu tugiye gukirira. Ni ugusuma uza imbere, ugaruka imoso, ukongera ugasuma, ukagaruka ibumoso, ukongera ubusa naho uciye bugufi, kandi na ya maboko uri kuyakoresha kwa kundi, kandi ubu ni ikebuka. Soma, ukongera ukaza imbere, ukagaruka ibumoso, ukongera ugasubiza imbere, ukagaruka ukagira ibumoso, ukongera ugasumuza imbere, ukongera ukagaruka ibumoso, ukajya ibyo nanone. Iburyo ugiye iburyo, soma uruhande rumwe, tukagaruka tugasoma urundi, tukongera tugasoma urundi. Noneho mu kugaruka tuhita dusa n'abazengurutse amaboko, kane ya mbere ibyino, ikirenge hasi, icy'iburyo n'icy'ibumoso, kandi n'amaboko aba ari kugenda asuma. Iyi ntambwe ya mbere. Tugiye kureba indi ntambwe ya kabiri ikurikiriye iya mbere. Ntabwo ni cya kirenge kubita hasi icy'iburyo, ukongera ukakigarura ugasubizayo icy'ibumoso. Ubwo twagiye tugaruye ak'ibumoso n'amaboko, kandi ukuboko kuba kuri imbere, ukundi kuri inyuma. Iyi niyo ntambwe yacu ya kabiri y'umushari. Tugiye kureba indi ntambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu ni uri hamwe uhagaze, ariko ugasa no amaboko uyakuye hasi, ugasumba imbere, ariko n'igituza ukigarika imbere, amaboko ukayazana ku ruhande, ukagaruka ari ya maguru n'ubundi ukuguru kw'indyo kuba guhererekana n'ukw'ibumoso. Uko rugereyo Ukongera ukareba nk'ubu ngubu amaboko ndayazamuye, ndasumye, ndongeye ndayamanuye, n'ukundi kuboko ndongeye njyanye amaboko ku ruhande, ndongeye ndayagaruye, sumye imbere, ndongeye ndagarutse, n'igituza kiba kiri imbere, nkagarura ibumoso, nkongera nkasuma nanone, nkagarura ibumoso, nkongera nkaza iburyo, nkasuma imbere nanone kuri ya maboko naberetse, n'ikirenge. Iki rero niyo ntambwe ya gatatu y'umushagi. Tugiye kureba intambwe ya kane. Gusumira imbere no ku rundi ruhande. Tugiye kubara inshuro tugiye kubyina iyi ntambwe.
tugiye kubara inshuro enye. 1 2 3 4. 1 intambwe ya kabiri, 2 3 4 intambwe yacu ya gatatu, 1 2 3 4. Tugiye ku yindi ntambwe ya 4, 1 2 3 4. Tugiye ku ya nyuma, 1 impande zose, 2 3 4. Kuyanyuma isoza, kuzamura amaboko tukagaruka, amaboko yacu tukayatega, tukayategera hejuru, tukagenda tuyamanura gahoro gahoro mu buryo naberetse amaboko agomba kuba asumbana. Umushagiri wacu ukaba urimo ugera ku musozo, unikunda, usa n'umanuka uciye bugufi, ari nako n'ijosi rikoresha, tukageraho umushayaya wacu tukawufunga, ariko ya maboko ubona asumbana. Umushayaya wacu urakoze. Tuzasubira ubutaha dukurikirana indi mbyino izabikurikirana ikurikiye umushayaya. Murakoze. Umushayaya wacu ni ahangaha urangiriye. Ushaka gukurikirana izindi mbyino, ukaba ushaka gukomeza kwiga, ukanda aho hasi ukabihererekanya n'abandi bashaka kwiga, mugafatanya. Tuzongera ubutaha.